gik så godt det her. Så kører vi igen. Yay! Back to start. Oh my god. Okay, godt så. Listen, Chloe. I can... Ja, så lad os lige hurtigt fortælle. Ja, wash your mouth Please, igen. what? You kind of love... Så prøver vi bare lige at spole fremad, fordi vi ved jo godt, hvad der bliver sagt jo. Så prøver vi bare at vælge det samme igen, som vi har været igennem. No, that's... Just the name. Yes. Ja. Ja, vi er Listen. player. Yeah. Ja, There's no... videre. Yeah. Come on, Yes. Frank. This isn't about... All right, Yes, okay. videre. Frank. Videre. Oh, yeah, you didn't come... Videre. Videre. Finally. Videre. I... Og der kommer den hund der Dude, ind i she billedet. Ja, og så kommer den hunden der. Little bastard. Yes. Godt. I love dogs. I love dogs. Period. I wish I had one trained as well as yours. Yeah, he had a bad trainer before. Real bad. But he's dead now. And I trained Pompidou how to be my friend. That's very cool, Frank. Your dog is lucky you came along. Maybe we can focus on rescuing Rachel now? Rachel? Is that why you're really here? Yes, we're so close to finding her now, Frank. We need all the help we can get now. Especially from you. You and Chloe do not know Rachel like I did, and I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? Okay, så hvordan går vi lige anden her? Fordi Rachels foto kan fuck op, fordi at vi ved, han har det. Rachels letter er vist også der i. Og... bracelet? Måske? You have Rachel's bracelet. You obviously know more than you're telling. So tell us. Never come into my home and tell me what to do. Understand? Det er så godt det der. Man, there is something about you that is so wrong. I don't trust you at all. Now get out of my face. We don't have much time, Frank. Rachel needs you. It's too late. She's gone. You don't even know her. Like you did? I loved her, asshole! And she loved me. I know that. Chloe, you don't know shit. You were part of her problem. Always trying to take her away from me. Always. Calm down, Frank. Let's just talk. Not ever tell me what to do. For fuck's sake. Sidder vi i den her situation igen nu? Seriøst? Hvordan i al helvede? Hvordan i al helvede får vi den her vendt rundt? Det er så lang en diskussion, eller så lang en samtale det her. Det er jo helt sindssygt. Oh my heart, man. Listen. Så prøver vi at køre igen. You kind of... Der må være en måde på, vi kan komme hurtigere igennem det her. Just... Oh, is it? What? Yeah. Yeah. Come on. Frank. Oh, yeah. Finally. Dude, she... God. Little bat. Så hvordan gør vi det her? Ja, det er den der, vi antager, som der var en god. That's very... Maybe we... Yes. You and Chloe. Godt, så er vi der igen. Godt så. Så... I guess den der, what are you hiding? Den er også farlig, men lad os prøve. What are you hiding, Frank? You should want to help us, not scare us away. Don't you accuse me of anything. You don't know me or who I am. Or what I can do. You understand? Huh? Man, there is something about you that is so wrong. We don't have much... It's too late! Okay, så det var den rigtige. Hvad er den rigtige vej så? Skal vi en helt anden vej, eller er vi kommet til et punkt, hvor det er godt?
Og hvordan kommer vi så lige forbi det her område her? Fordi det spørgsmål er, om vi ikke bare skal sådan blowe det, og så sige, at jamen, at vi har ligesom, vi ved jo ligesom, hvad der kommer til at ske nu. Thanks. No. Oh, is it? Yeah. Yeah. Come on, Frank. Right. Frank. Oh yeah. Jeg ved ikke om det er fordi, at vi pisser ham af hele tiden med at sige noget forkert, og så er det ligesom et bestemt punkt, han ikke kan holde til det, eller hvad fanden det er. Little bat. I'll... Yeah. That's... Maybe... Yeah. You and det er bare det der med, at vi skal ind på Rachel igen her. Okay, så Rachels foto eller Rachels letter. Det er jo det sidste, vi kan sige. Måske bare Rachels foto. Rachel said she gave you one of her favorite photos. That proves how much she cares. And you care. That's why you have to help. How the hell did you know about that photo? That's my favorite picture of her. I can look at it any time and she'll always be there for me. I can't stand not knowing where she is. Not hearing her voice or her laugh. Måske er den god, den We her. can change all that. It's up to you. Help us find her, Frank. Please. We really need your client list. Well, if there's a chance in hell, you two dorks can find Rachel. Yeah, I'll take it. Yes! And let me know if you find out who hurt my dog, okay? Yeah, det sker så ikke. Fordi det er også... det er ikke så godt. Thank you. Yeah, thanks, Frank. Seriously. It's hard to take you characters seriously, but I want to. Good luck. Yay! Så alt er godt. Ja. Det var fint. Det varmer lidt om hjertet, det her. Sådan. Ja. Så, og det her, det... Nej. Hvordan? Nej! Jeg kan ikke ændre det her. Nej, vi skal gennem alt det her lort igen nu. Nej, bare fordi jeg klædte forkert. Oh my fucking god. Hej, Rachel. Eller hej, Chloe. Vi kører lige igen det her. Oh my god, man. Men hvor fuck dumt er det her, ikke også? Altså. No. Lad os du bare komme videre, for fuck's sake. Yeah. Yeah. Come on. Right. Frank. Oh, yeah. Finally. Dude. Come on, lad os nu bare komme videre. Fuck, den er lang, den her. Yes. You and Chloe. Rachel, foto, videre. Godt. Er vi videre nu? Thank god, mand. Så lad være med at trykke kontrollen nu. Jeg skal ikke trykke kontrollen nu. Jeg skal bare sprinte. Det er det eneste, jeg skal. Jeg har ikke lyst til at gå tilbage i tiden nu. Nå, men jeg mangler stadigvæk nogle billeder af noget... Hvad hedder det? Nogle skridt af en eller anden art. Men jeg tror ikke, jeg kan finde det nogen steder her. Jeg tror simpelthen, det er umuligt. Og det er sikkert noget, jeg har misset sådan... Længere tilbage. Men så må det være det jo. Fuck that shit. Jeg ved ikke, om vi kunne snakke med hende nu faktisk egentlig. Kunne vi nok godt. I don't know. I don't know. Nå, der kommer lidt mere sådan info her. Spændende.
Chloe, are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. Yeah. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. Mhm. Og nu er vi I fået better focus on this board and start tying these clues together. Så nu er vi begyndt at rykke tingene frem. Frank. Hey Max, just thought I'll wish you and Chloe good luck for your search. With what little luck I have left. Frank, bigger our team, the more luck we have. I see why Chloe digs here. Stop by later if you both want to party, and good luck. Jeg tror jeg siger nej tak. Bare sådan lige for nu, så siger jeg nej tak. Er der noget som helst jeg skal tage billeder af her? Jeg antager det ikke. Jeg tror jeg har misset en del, så sådan det jo. Lad os prøve at investigere her. Gather info on a character by selecting all the correct clues. For each section there's a specific number of clues to select. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Huh? There's no doubt she loved him in some way. Så hvad er det, skal vi? Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. Så det her, det er de forskellige drug dealers. Det er Nathan, det der er. Okay. Chloe, det er Bulldog, okay. Spændende. Glenn? Hvad fanden var Glenn egentlig? Der er heldigvis ikke nogen Warden her. Og det er jeg mest glad for. Miss Franca, okay. Katie! Som i hende Katie? Det håber jeg fandme ikke. Justin er der også. Okay. Sygt. Og Bruce. Bam. Kan du bare se. Logan også. Og Simon. Nej, Simon var... Det ville også give mening. Det kunne jeg heller ikke forestille mig, han ikke er. Men Katie? Frank's account book. But the client names are encrypted. Så jeg kan selecte og select den her med. Yes, the game is on. Now, talk to us, account book. Tell us everything. Max, Roger that. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Hvad sagde du det herovre? Du sagde et eller andet? Hey Max, see if you can put together all those Rubik's. Ja, jeg er også i gang, mand. Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Ja, jeg synes jo. Lad os begynde det her. Sissel her. Så hvad er vi kigger efter lige nu? Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. Så vi har Nathan på Rod, højst sandsynligt. Så lad os bare prøve at kigge lidt her. Nej, ikke deselect. Jeg skal lige læse dem her først. Everybody in Arcadia Bay must be high. Ja. That explains a lot. Så Golden Retriever Beach, okay. Beagle, Chihuahua. Wow, vi snakker om, vi sagde Rod. Så han har givet dem hundenavn, simpelthen. Spændende. Det er et spændende syn på det. I'm getting a contact high just reading this. Chewbacca igen. Golden Retriever, Stray Dog, Beagle, Yorkshire, German. I wonder what dog name Frank would have given me. Rod, Blackwell, 2 sheets, Skido Acid til 68, okay. Og Rod der også. 2 gram kokain også. Hold da kæft. Og det er den 10.7. han har gjort det. Han har også gjort det her. Holy shit, han har godt nok købt meget her. Så select den her med den her. Så skal jeg select flere. Right. 2 deals with Nathan on the same day? Ja. Party supplies, no doubt. Spændende. Så mangler vi en mere. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? Så Husky, Greyhound, stadig ikke nogen. Hvad med den her?